Kimbote kukanda dia kudene Congo kwa ku Inglaterra vo munanzaya mvimba ntole kulubambu lembundu vo dia 26 de novembro e ilumu kiruni yao yetsuka das 17 até 20 horas. Temos apenas 3 horas. Bandeko Ubosonate reunion ya suka pona ane oyo ezali le 26 novembre, samedi le 26 novembre de 17h à 20h. Ekozala reunion ya suka pe programme ya suka pona feti ya le 10 décembre. Festa ya imvula se dekala dia 10 de dezembro. Le 10 décembre ekozala feti ya fin de l'année ya biso nyonso tokomela tolia topesa mwa message na bandeko na biso na misala oyo esalami na ndenge covid ezalaki tosalaki 2 mois na ndambu je pense pardon 2 ans na ndambu tokowaki kosala ba feti oyo te yango wana réunion ya suka eza le 26 novembre oyo et puis fete na biso ikozala le 10 décembre bandeko nyonso nakamona bo musibata keni nanga kabaki tangu keza to dedioko e makasi kila yenkwati ye soko di kondo ye mwengeleka mbika sidi bimbidinga mukati asidi mbonde wandu ombukila tsaki kwangula za ukuluzozo ngalutukila Luisa tokalabaki mosi le 10 décembre ezali feti na biso tosengi bandeko nyonso bana ne Congo lukatango oya ozala na biso tolia tomela tokabola oto kozala nango povo angolandu ba Congo du Norte dia 26 de novembro e último dia da reunião começa 17 até 20 horas aqui por atrás da estação do Brixton, onde está o lugar do encontro. E dia 10 de dezembro é a nossa festa, das 18 até 23 horas. E kozala le 10 décembre, de 18h à 23h. Tokolia, tokobina, lunaten kasu, potokobina konono na ndenga liwa. Donc, nkasu na yoko chela loketo ezangate. Ndiona mwene bo kondele loketo kena deva loketo kyo lumbuka nata. Ndio unape baya ulinanga matadi. Bandeko message nanga yangwana le 26 novembre reunion ya suka. Tokozala nango boya to sala programme ba mama ba tata to sala ensemble le 10 décembre yenketo onata yana inanga bo ana kola Louisa nakonda loketo ndao deva unate loketo kiyo kilo luto masala kimbote kukanda dia kudine Congo. Ciao ciao.